ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଗୌରବ କରୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟକ ବର୍ଗସ୍ଥ ହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। এই সমস্ত বিষয়ে আমি প্রভুকে ধন্যবাদ করি। আজকের এই পবিত্র রবিবার উপাসনা প্রভুর সমস্ত বিষয় রবিবার উপাসনার নাম হচ্ছে कौन बाइबल पढ़ी पढ़ी जब चर्च आसबू तेरे देखी फल विदाउट बाइबल जब आसबू तेरे देखी डिफिकल्ट नवजात शिशु के लिए अर्थात दशम पीढ़ी नवजात शिशु तुल्य गोटे ख्रीस्टियान को कहा जाए तार बयस कई अनुसार कहा जाए जेतबे दशम केलिटे बा नवजात शिशु तुल्य आसे सेही समय पुनरुत्थान उठिया तमे पकेवा पण पुनरुत्थान को स्मरण करिया पण आजिरो रविवार नाम होची जे पुनरुत्थान पर्व परे प्रथम रविवार अर्थात आपन हृदय में नवजात शिशु तुल्य आपन जीवन शैली परिवर्तन करना आवश्यक है। रिजरेक्शन पर यीशु ख्रीष्टर पुनरुत्थान पर मंडली की प्रकार हमें ख्रीष्ट को विश्वास करते सेजन को अगर तो मॉर्निंग प्रेयर शनिवार दिन कहूँ जे आदरंत ठारू यीशु ख्रीष्ट पर्यंत हजार हजार वर्ष पर्यंत लोक मरुथि लोक मरी कई उठी ना हजार हजार वर्ष पर्यंत लोक मरुंती कई उठी ना किंतु यीशु ख्रीष्ट से मृत मानव मध्य उचित अग्रज अटंती से हमको रास्ता देखिए जे मरिबाटा इज नॉट ए फिनिश या शेष हुए किंतु मृत्यु पर मध्य उत्थान अछि को क्रिश्चियन पाइबो को पास्टर पाइबो को प्राचीन पाइबो को गुरु पाइबो के कर पाइबो प्रचार करुथी मत पिउथी प्रचार करुथी विचार कार्य करुथी प्रचार करुथी अन्याय अत्याचार कार्य करुथी दिस नॉट ए क्वालिटी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ ए प्रकार क्वालिटी को प्रभु चाहते नहीं जो कुछ बोल रहा है तुमने केवल मुखरे मते प्रशंसा करूछ किंतु अंतरे शुक्लीकृत प्रबल सदृश्य पार्टी के लोग कोई बोल सकते हैं हृदय से प्रकार नहीं अमर को एटीट्यूड अमर को व्यवहार अमर को चरित्र अमर को चरित्र पुनरुत्थान कथाबार्ता इति नहीं बसी सुने छोड़ी दबाटा हां आम खाई दबाटा इट इज नॉट ए रिजरेक्शन क्या पुनरुत्थान हुए इट इज यूनिकनेस पुनरुत्थान एक प्रकार विषय जे आपण मन जो जीवन शैली हमें जीवन काटुछु ए जीवन शैली पुनरुत्थान जीवन शैली नहीं
ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ଆମ ଭାଇ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଏ ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗରେସନ୍ କେତେବେଳେ ଯଦି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହଉଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ହଉଛି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ହୃଦୟ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ହେବା ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ହେବ ତେବେ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏ ବ୍ୟବହାର କି ପ୍ରକାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଶୈଳୀରେ ପାଠ କହିଥାଉ ଆମ ରାଜନୀତି ଜାଣିଥିବ ମେଜରିଟି ରହୁଛୁ ये चाहते कि तो सी बड़े प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म हुए दिस द गॉड्स प्रेजेंस एवं जब मैं देखूं तो ये सरे सेमाने भयभीत अवस्था है कि शिष्य बड़े काई भयभीत अवस्था है कि जूझी जाता है का रिजेक्शन इज स्टॉप रिजेक्शन हमको कौन सी एम्पावर कम्युनिटी कोई एम्पावर कम्युनिटी और ए जो एम्पावर की करो कोई एम्पावर द स्पिरिचुअल एम्पावर करो सशक्तिकरण भगवा चिंता अवधा कम्युनिटी केवे किया ये गैदरिंग की कम्युनिटी एतकी लोग आते हैं एतकी लोग आते नो नीड फॉर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज प्रभु चाहते अगर तो हृदय कार्य करा हो मुझे बात मालूम है सो लाइफस्टाइल भी खराब है प्रभु से ध्यान करो मस्ट बी द गुड एटीट्यूड डिविनिटी एटीट्यूड पर आदर्श जीवन शैली तेणु कहते एम्पावर कम्युनिटी एम्पावर कम्युनिटी करो जेबे ସେମାନେ जीवनी ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିତର ପୁସ୍ତକ ଏକ ପର୍ବରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏହି ଏ ଯୋଉ ଝଡ଼ିତ ଦୁଃଖଭୋଗ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଛପଦ ସାତପଦ छह सात करो एथिरे तुमने माने उल्लास करो समर पे उल्लास करते हो रिजरेक्शन पर्व पालन करो मतलब मीनिंग में टाइम पर पूरा खाना पर्व उद्देश्य को बुझी पारो हमरा ट्रेडिशनल को हमें धरी धरी रखिबा पड़े কিন্তু তাসো তো এত বড় পাওয়ার এত বড় শক্তি যেটা কি আদালতଙ୍କ ଠାରୁ যিশু খ্রিস্টଙ୍କ পর্যন্ত হাজার হাজার বর্ষ লোক মূর্তি এই মধ্যে অতীত ଆମେ ଭରବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଉଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଉଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଏ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା କଣ କହୁଛୁ आई जीवन शैली सदा में देखी भगवान जी को अच्छा ना नहीं गोटे पेशेंट करत हां हमें के मरी गले नहीं आप लोग सोके नहीं दे बीच में कोई दो रास्ता माने गुरु माने दर्शन माने सब लाइफस्टाइल जेतबे बुझत तो डिविनिटी है ऐश्वर्य चिन्ह था ये गांव जदी को प्रकृति पाई थी ये गांव में होते था जदी वो पद पाई थी पद में चल रहा जदी वो क्रिश्चियनिटी से बाप्तिस्म पर चल वो चार प्रोसेस तेणु ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭୟଭୀତ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ସଶକ୍ତିକରଣ ଡିଭିନିଟି ସଶକ୍ତିକରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥରେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅର୍ଥ ଆମେ ମିସଗାଇଡ୍ ହେଇପାରିବୁ
ଖରାପ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବ ନା, ଖରାପ ବିଷୟ କହିବୁ ନା, ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଖରାପ ବିଷୟ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ। କଣ କହୁଛ ମାନେ ନେବା ପ୍ରଭୁ କଣ ଜୀବନ କାଟିବା ନା ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବା? କାହିଁକି ଚାଲୁଥାଉ ସଂସ୍ଥା, ଏ ସଂସ୍ଥାରେ କିଛି ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏ ସଂସ୍ଥାରେ କିଛି ବେଦାରି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ନଥିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନଥିବ। ଭରଣ, ଚାରଣ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଏକ ସୂତ୍ର ବାଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ବଂଶବାଦ, ଜାତିବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ, ଏ କିଛି ମିଳିବ Allah ucapkan itu orang Muslim itu disebutkan orang never ending. प्रथम विषय होती मजाक जो लाइफ स्टाइल चालू ताको काटो ताको छाड़ो। प्रभु এই যে লাইফ স্টাইল ছিল গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে ডিসকাশন করে কিছু না গুরুত্বপূর্ণ শক্তি বুঝিবা কি তা কেবল কি আপন জীবন শৈলী অন্য কইবা গুরু জীবন শৈলী যে পরিবর্তন কোন লেখা আছে? যদ্যপি বর্তমান অল্প সময় পাই নানা পরীক্ষা দ্বারা দুঃখ ভোগ করিবা ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆ ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଇବ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନିଜର ଆସମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଆସୁଛୁ ନାହିଁ। ଆଇବ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେଇଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ଏଠାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖି ଆଇବ ଜୀବନ ଇସା ଶୁଣିବ କାଉଁଶୁ ଆଇବ ଥରେ କଣ ଥିଲା ଶିଖ ନମ୍ବର 2 ସରଳ ନମ୍ବର 3 ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ नंबर 4 सेमिति कार क्वालिटी लोक पाखरे जेतले परीक्षा से दुख आमे दुख बोल कोन तो बाटे नि सब मेरे गाड़ी चलो तुम एक्सीडेंट देखियो आ दुख बोल ते दुख को नहीं त्या पाखरा नहीं पोस्ट को का पोस्ट को बोल कुछ बात कर ये बोल निजे पहुंची थिबा समस्या तेरुको अछि ए जो नवजात शिशु तुल्य हृदय को सरल कर नम्र कर जीवन का बहुत आजिलो वाक्य बिना बोलते जे समस्त प्रकार छल कथा कपटता ए सब ठारू दूर रह परित्राण पाइ न पा कृष्ण यीशु को पाइ न पा एक बड़ा शक्ति का लिमिटेड कर ताको कोचित कर रखबा ताको सीमित कर रखबा एनो बहुत जे विरोधित क्रिश्चियन माने केनी थिबा आवश्यक रहछि केथिबा आवश्यक रहछि हां विरोधित क्रिश्चियन केनी थिबा आवश्यक रहछि जो माने पुनर्जन्म प्रकृत विश्वास करथि से क्रिश्चियन केनी थिबा आवश्यक रहछि हां विरोधित क्रिश्चियन ता पाकर की जोड़े तेरुकरी विचार से प्रकृत प्रकृत प्रेम विश्व पूरा कागज जीवन ट्रुथ लव एंड विश्व से सत्यता को जोड़े प्रभु ए लाइफ स्टाइल में करने की भगवान प्रभु आले मध्य बात किछ लाइफ के विचार लाइफ का परिवर्तन छोटा तरीके बहुत कि सुकृष्ण जब जन्म करता से दिनहरू कणला पिसिया उठी एतिया विश्व बुझना माने एति माने परिवर्तन आ जदि सुकृष्ण बुद्धि करो करी उठी कले से दिन मध्य पूरा परिवर्तन
이번 하나 돈이 있었던 자리입니다. 크리스토프도 크리스토프 저기 제기 뭐하는 거예요? 제기 뭐하는 거예요? 제기 뭐예요? 세지도가 전문으로 하는 거래 세상거래 에이저 바로 에이저 크리스토프도 더이거 제때문에 세이버티 제때문에 문제가 거래 문제들을 제때문에 문제거래 세상거래 아무튼 어떠로 막 뭐로 막 어떨 수 없어요. 문제 기본으로 문제 기본으로 가게 바꿔 저기 하면 문제만 도달하고 있어 작업이고 기본 안전거나 돈이 되어질까? 못한거나 떠들었거나 딱하면 오자고 싶으시요 어떤 무더러 거꾸로 못이래 아니야 앞으로 배대받거나 모르고 제발거나 사차는 안 됐고 안 됐었다 럭소다 럭소다 그리고 또 무코레 후후후후이 앞으로 제직이 고고 기침이 있고 무더러들이 까먹거리고 무더러들이 어디어파이 까먹거리고 소리가 있다 방어하는 것들과 세상에 보여주기를 주는 생소하게 스마트폰 무엇도 원래까지 따로 저쪽 비도로 갔다 보면 제퍼리 어그니 ద్వారా পরীক্ষিত স্মরণীয় সুবর্ণ অপেক্ষা অধিক বহুমূল্য যে তারা ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ମୂଲ୍ୟ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନବଜାତ ଶିଶୁ ହେଉଛି କ'ଣ ତା ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଛଳ କପଟ ଆଶା ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରାଉଛି शिशु को you must keep up forgive realizes ରଖିଥିଲେ ଓ 15 ବର୍ଷର ବଡ଼କୁ ଆଣି କରି ଛାତି ଉପରେ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରି ରିଭର୍ସ ମେଣ୍ଟାଲିଟି is not a Christian because they are the enemy of the Christian ତାର ଏମିତି କ'ଣ ତାର ଶତ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟିର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ପୌର କହିଲେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଶଳ କଥା ମୂର୍ଖତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେ ପ୍ରତିଭେଦ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଥାଏ ଅତ୍ୟାଚାର କେବେ ବସିମତ ମିଳିତେ ନବରାତ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମୋ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଜି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପର୍ବ ପରେ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଏଇ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା ରିଜରେକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଲାଇଫ ଜରିଆରେ କାଟୁଛୁ ସେଇ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଓ ସଂପ୍ରଭୁର କ'ଣ ହବ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହବ ପ୍ରକାଶିତ ହବ କ'ଣ ସଂପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଗୌରବରେ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମର କାରଣ ହେବ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ପାଖକୁ ଆସି Jesus Christ with the power समर्थित प्रभु ଯଦି ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦ ସଶକ୍ତିକରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟଟି
ଆଉ ସେ ଏମ୍ପାୱାର କମ୍ୟୁନିଟି ବା ସେ ସଶକ୍ତିକରଣ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା ଆସିବା ଦେଶ କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ ଭାଷାବାଦୀ ଜାତିବାଦୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ଜିନିଷ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ କେତେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଜଣ 5 ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଛୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଏମ୍ପାୱାର କମିଟି ସଶକ୍ତିକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମର କ'ଣ ଅଛି ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ମିଶନ ଯେଉଁଟା କି ରିଜରେକ୍ସନ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ମିଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରେ ଯାଅ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଗତ ରବିବାରରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୋର ଶୂନ୍ୟ କବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କବର ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମାନ ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ এই প্রকার বসবাস করছি যেটি আমি মনের মধ্যে আপনার কোনটা আপনার কোন দরকার এই পদবী মর্যাদা হ্যাঁ এই ସବୁ বিষয়ে ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ରତ୍ନ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଯଦି ପାଇଛୁ ତେବେ ସେଇ ବିଷୟ ଯାଅ ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଚୋରି କରିବା ସେ ବିଷୟ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚୋରି କରିବା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟ ରହୁଛି ଶେଷ ପାଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ विश्वास करें जब भगवान को मौका दे पूरा विश्वास करें भगवान वाक्य को करो पूरा विश्वास को बोला जाए विश्वास को पूरा बोलना विश्वास करें अर्थात पूरी तत्व ठीक है तत्व है स्पिरिट पर प्रियो प्रभु पुनरुत्थान प्रभु यीशु ख्रीष्ट से अपना शिष्य ମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆଦମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉଠି ତିଆରି କଲେ ମାଟିରେ ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଭୂକ ଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଲେ ଆତ୍ମା ଦେଲେ ଶୟ ଦେଲେ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ପାରାକ୍ଲେଟେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀକର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଦେଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଠିକ ରୂପ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନୂତନ ପଥରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ିନ୍ତି ଆଉ ସେ କରନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ पवित्र आत्मा को ग्रहण करो अर्थात जो प्रेम रुआ अगर उसको व्यवहार करो रुआ रू शब्द जैसे बुद्धि की बात करते हो रू बोला शब्द व्यवहार अर्थात आत्मा स्वयं ये जो आत्मा प्रभु अपना विश्वास द्वारा रिजेक्शन प्रभु कृष्ण पुनरुत्थित प्रभु कृष्ण से प्रश्वास करी होते पवित्र आत्मा को କେମିତି ହୃଦୟ ଯଦି କଠିନ ଥିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆସିବ ନାହିଁ
ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, activities. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା is not a physical problem. Physical problem କ'ଣ? ଆସିବ ଆଉ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆସିବ he is not your servant. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ନୁହେଁ। ତମ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆମ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କେତେଟା ପାଳନ ଥିବେ ତାଲି ମାରଥିଲେ ଟିକେ ମଣ୍ଡି ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ତାଲି ବହୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଲି ଉପରେ ଟିକେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଟିକେ ସେ ସଫଳ କରିବେ। It's not a magical structure of the Holy Spirit. सब से प्रकार आत्मा दी सब भगवान ये जो घुमरा कॉम्प्लिकेशन को केवल तो प्रचार करिए तो it's not like it's a dramatic पुस्तक में जब से अवसर लगा जी जब तक नवजात को सुनो तो लाना जीवन को करो प्रभु को जब से अवसर लगा जी पवित्र आत्मा को आवश्यक विश्वास से आज जब ग्रहण करते সেই সময়ে এটা কিন্তু কোনটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট থিং ব্যবহার করতে হবে আপনারা শিষ্যମାନଙ୍କୁ କହିଲେ যিশু সেମାନଙ୍କୁ পুনর্বার କହିଲେ ନାଇଁ ତେଇଶି ପଦ ତୁମେମାନେ ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା କରିବ ଏଟା କି याद नहीं ये वास्तव में पालन करते हैं वास्तव गुरु ଏତିକି ମୁଇଁ ତ ଏଠି ଖରାପ ହେଉଛି ମୋର ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁକି ମୁଇଁ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ମୁଇଁ ଗୁରୁ You must pay humbleness. संसार कहछि जे तुमे जदि काहारी पाप क्षमा करिबो तापरे काहार पाप क्षमा हबो अर्थात से जरे उत्तम विश्वस्त शिष्य शिष्यवर आवश्यक रहिछि केबे हम चेष्टा करू केबे भी बारे में যদি লক্ষ্য প্রকার গৌরব অংশীত যদি প্রায় করছে মাত্র ঠিক আছে আজ দিন সারা কাউকে মিছ কথা কইবি না এ প্রার্থনা লাগবে করছ আজ দিন সারা মু কার বিগ্রহ কার কইবি না এ কথা লাগবে প্রার্থনা করছ যদি দিন সারা আমি মানে সচ্চাইয়ে ধার্মিকতারে ন্যায়রে যদি জীবন শৈলী মু কাটুছু তবে সেই প্রকার ব্যক্তি মানুষ ये बुझुଛନ୍ତି সমগ্র প্রভু সেই শিষ্যମାନଙ୍କୁ যেভাবে ভয়ভীত অবস্থায় ଥିଲେ যেভাবে প্রভুଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଥିଲେ ଯେମାନେ ମରଣ ମୁଖରେ ଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କଣ କୁହାଗଲା ତୁମେମାନେ ଯଦି କାହାର ପାପ କ୍ଷମା କରିବ ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ପୁଣି ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା ନ କରିବ ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା ଅର୍ଥାତ୍ ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड ग्लोबल कम्युनिटी सशक्तिकरण वाले कम्युनिटी ताको पाके से कम्युनिटी प्रकाश धीरे धीरे कहले लोग ये भगवान को सत्संग की सत्संग देखी भगवान को सत्संग दिखा को प्रभु हम प्रत्येक वास्ते पर जो हमारे अवसर को रिमाइंड करते प्रभु गॉड गिव्स अपॉर्चुनिटी टू अस प्रभु हमको सुझाव देकर बचना ହେଲା ଏ ଯୋଉ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଖରାପ କରୁଛି ନିଜେ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଖରାପ କରୁଛି ନାହିଁ ନିଜେ ଖରାପ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଜୀବନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ହବନା ଜୀବନ କାଳ ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟ ତିନି ପର୍ବ ମାନେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଅଛ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଯଦି ତମ ବଞ୍ଚବା এই ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆମେ ନବଜାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୈତୃକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ଆପଣମାନେ without Christ ବିନା ପ୍ରଭୁ ସୁବିଧା ଜାଣିବେ ଶାନ୍ତି କରିବେ never be receive the peace ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଥା ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ
ମୋର ବିଜୟ ଶାନ୍ତି ଜଗତ ହୁଏ ତାକୁ ବାକ୍ୟର ଆସିବ